Nilhapa Akashvani Kohima Aku ki program pungthum alin tolhana angai bangin akipan kitai thupo nga pang semin sitlo amasan tu so thumakai nagahi na ven bit na dia ke pum khat tale mo pu na la chi dia chief minister ni Puriovin ko na nei khamna theilo la ai do dal ni khu Nagaland in zong anit Sasu gamkai police force on zui kop thei to gon ho hin sim chaiwa ta ding tia DGP Rupin Sharma na se tun thu so alingin Kohima village multi-purpose building ki satha ahon do na chief minister ni Puriovin kinle dong zat za na man kop thei hi chi in tha hin nagate kilon khom na mun pi khat sim na di lungtup ho vet do sai na pangi na ti Riovin Inner line permit ILP chule rin kitup ta a po do a hi thena dinga channi cheng kitutu ta apan khom anga jin naga hi na pum khat ta le mo pu ni chi na aven bit di athupi 18 ana seje Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR sangle jaget somsagi le thum chule Article 371A no ya chanwo ki nei zalin nagate hin pule pa chon lekhan chintup theina tha ki changkha he anati Dimapur chumuki dimale Newland na ILP chu sa dinga thulhu na ki nei jong court na state government in adaldo in chule rin hin gammita le chomkha na dia khusa ho lekhen na hin nei de hetin anaseibe State sungmun chuma zan hi chun anti-drug day kin gon ho na chi hlavin Kohima achun social welfare advisor Wangpang Konyakin tu lai hin khamna thei lo la ai zo sa bai tampi mai tu pi dile technology na sata ta man cha nan amun muna ki veimi apung che tan a hi anati woka achun DC ke mathang changlawin khamna thei lo la ai phat lo chunga tu hil chet na ho themzil mun Giriza chule khosung ho a neilo a kho dan ana seje Zunobotole Perena Social Welfare Department in Zalhang head sa na thei kin gon an chi la piwin hiti thimchun Shamato Razong Yumkyung Youth Organization ten kin anane zove Noklak ESC Apoloka H Sumi in khamna thei lo la ai do na lama to gon ho phazo che le khaw che a pu do ni din thang mi ten tha gelu hen tin anati movina hi Mon SP Kanchan Kumar Kanpalin chingthei chi theina dingle khamna thei mang cho hlom sa na thei pen chu thuki het sa chule kihil tu na hi ahi pe ne tin ana seji lo le ai alam luwa man cha na le dan kala pu le na ho do na ni khunit nan Nagaland police in simlai chapang ho din high school junction apat PHQ change mini marathon khat anagon piun hi chekin chi la sunga Nagaland DGP Rupin Sharma thula le ho aki ho pi na a sei chu agu a dan kala chat wal ho kham zone dia sasu gam kai police force hon to gon sim khom de akiti to rona ni som ham zo le su fel a hi de gin chat omin chule tu nai cha chun sasu gam kaya DGP ho le anti narcotic task force lobo zo sin to khom na zong ankini ze anati asei ben a Sharma in gucha michom chule adia numi ho ven do theina dia Nagaland police in tolpi ho sunga mel head do na thei CCTV buto ditil gon akinezin alang khana numi chunga khan sit no ho hi indan sung a hi lo le in sung mi zaun a hi ji teng aboi thim ji in hi ja hi tabang thil se tu ho le in sung mi ten thu a hlut tiu anga jin aji chu thukilut atam chana dan choi agency ho chunga mi pi ten ta san na ani che diu chu jong le asei do ngam lel khat jong til do na hung hi tha de hi ati thu so ho hi Akashvani Kohima akon hung ki phonga hi Kohima DC B Henok Buchem Lamput Nozin Disha Kohima DC Conference Hola to khom anei sungwa Central Scheme Phabip po do the hi ho anavel ve no bina hi
Lok Sabha MP จะจงเล Disha Chairman S Supong Meren Jamerin Government Scheme ho hi mi pi ten aphat sum pi te diva Department hon to gun to kisaya bui na hi hen I pilam hi jong le hin lui do hen tin thu ana pi ve to khom sung chun Animal Husbandry and Veterinary Services Agriculture Urban Development Labor chule Roads and Bridges Department hon scheme apat do ho anavel ve nun chu jong le NESIDS scheme no ya to le tham ho gan chawa lam PM Swanidhi Yojana chule to new ball ho ki thopi na thei thu ho ana sei kho mu vin hi Department of Industries and Commerce chule T-Works Telanganan kinop to na MOU khanin soi akai lon tai hi che MOU chu T-Works CEO Joginder Tanikela chule Industries and Commerce Director P Tokuga Sema Tenin Advisor Hekani Jakhalu Zau Nan soi anakai lon na hi Hekani in apartment petsun sumlepai lama MSME hon state nadia tu do anei chungun anaki papin chule thiltha pan do nom hon udyam sunga min khumna ni juhen tin team na ananeze Industries and Commerce Deputy Secretary Chonpen Thang Izungin asei na khatsu India GDP ahin MSME ho hi person som thum tabang tu do ne hi vin chule state na udyama min khum na jong kinong thim ta in achal be jingi anati Zunuboto DC chong le Principal Census Officer Dharam Raj Makaina Nozin DC Conference hola zan hi chun census sang ni somle sagi chung thu a ngai dan sei khom na anachi la in a hi ahung ki khom civil society organization na kun thaleng hole hausa upo za DC pun chanvu ki hopna government scheme hole khonung teng si nei lang ni na do lo na dia milovom zat sim na hi adi chet chom kho manga jin akop ko ma ki sun lut ho phate ta a vet chil di athupi etin anathum mu vina hi CSO thaleng hole hausa upo hon chong census sang ni somle sagi lo thenga chaila a hi te na dia thalinga ki panhu de he tin anaki te mu vina hi azakhat le som thumlenga channa man ki baat program akashvani a milun modin jingle ani ki de hi kuitabang angai nom ium jeng kha ule akashvani le Doordarshan network zosi AIR news website chule news on air mobile app ma ngai do thei chukit le AIR news le DD news YouTube channel ho azong apet pe na ahulim na hin ki su de hi ki ne tu so hum khana din avelin tu so tumakai naga hi na ven bit na dia ki pum khat ta le mo pu na la chi dia Chief Minister ni Pheu Vin ko na ne kham na thei lo la ai do dal ni kho Nagaland in zong anit sa so gam kai police force on zui kop thei to gon ho hin sim chai wa ta ding tia DGP Rupin Sharma na se thu so hi chan cho hi tai tun TL hau neu lung len la sa ho ngai panuiti